ngase phongkiba tongan tongan ba manipuri se phongsing digi maroibi ipausing myamna thamjagi ahanbada sanalaiba pausi digi khongasaraga songang na remote control gi aeroplane saduna mai pakna pehenma ngamkhre hit signature surveillance drone saduna state force ta mateng pangani albot सिजनब यादरे हाइना स्क्रिप्ट होंदोलबा गारी की पार्ट सिंग सिजनदुना इलेक्ट्रिक की बाइक ई बाइक सादुना पुथोखरबा अल्बार्ट सरंगथेमना हंदक नौना अमुक सोंगांग थर्मोकोलना रिमोट कंट्रोल की एरोप्लेन सादुना माय पाकना पहनमा ngamkhre मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT दा कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अहुमसुब सेमिस्टर तमलिबा मसागी सै तरागा निपान खतंगारिबा यामना नहा ओइरिबा अल्बार्ट सरंगथेम वंखै थंबल खोंगदगी सरंगथेम इबोसा मैते अमसुंग सरंगथेम ओंगबी ताराकेश्वरी अनि की मसानपानी अल्बार्ट नौना सादुना पोथोकलिबा लिथियम आयन बैटरी न सलाइबा रिमोट कंट्रोल की एरोप्लेन सी ग्राम सतुग्रोमलुमी इंची तरासांगी लोइनना इंची निफुकोमंगा पाई एरोप्लेन सिबु साबदा संगलिबा मसा माथुम सिंग सी लैबदा सराउंड लुपा लिसिंग तरुमुक संग हाइरि एरोप्लेन सी MAH2200 बॉल 11.1 की 3S सेल सलाइबनी हाइरिबा बैटरी सी फुल चार्ज तौबदा सराउंड पुंग अनिरोम संगी लोइनना फुल चार्ज तौरब मतुंग एरोप्लेन सी मिनिट निफुगो मंगा रोम पाइब गमे एरोप्लेन सी द किलो बॉल लिसिंगमा 13T लिसिंग तरागनिथोय RPM at 12 बॉल की मोटर सिजनरी हाइरिबा एरोप्लेन सी द 9G सर्वोनी अमसुंग 30 एम्पियर की इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर अमामदी रिसीवर अमा यावरी हौजुमकी ओइना मीटर सैटेलाइट की रेडियस फाउब याम स्टेबल ओइना पाइबा ngamli asiguma drone plane asibu saaduna pothokliba albert sarangthemga akhanana unaduna wari sanabada mangna hai mak yamna pikningai matamdagi hauna electronics ki oiba potlam sing sidok sadok tara sanaba yamna pam bhauraki class 5 6 tamlingai matamdagi hauna school na sinba science exhibition kya da saru yadun laki adubu mako umathang tarakpadi yaukide masigi matung class 10 karakpa matamdagi makhal makhya kya gi sanapot sing sadun sijna bhauraki asumna polam kya manum sarakpadi handak electric bike ama mai pangna puthokpa ngamkraba matung remote control gi aeroplane si saningbagi wakhal pharakibani mangna hai remote control gi aeroplane saribagi mapung oiba pandamasi hit signature surveillance drone ama semlaga manipur police ki thabak thoromna mateng pangningbadagini handak prototype oina tha ahum lom sang sariba remote control gi plane sida sarona lupa lising taru lom sangki adubo hit surveillance camera na singba haplaga sagadriba plane adudari sarona lupa lising yang khai phawburi sangaba yai maki aeroplane si hojikti yam stable oina pahen mamadi lingthina control to bangamle makatana hena lumba polam phawbu puba ngamna ba seasonary ba motor si khara sakhotna na bhonagani makatana su makhal makha kya gi pulam puthoktuna technology gi matamasi da manipur miyam gi kanana ba madi khudongsa na bohona khigani hauji su electric vehicle sabi gi project aduda startup apply tawno matam ngaidi garigumba madu mai pakpa tarabadi manipur yamna ahong mamalda electric ki gari puthoktuna miyam da phangna na bohona gani haina su ma na makatana phongdoki panbayai albana mamangna puthokiba electric vehicle adu manipur lenga ki transport department fawu sakhang biduna tuan exhibition kya ra puthoktuna urkhibale khrabane sai nauriba na sina thawai haksang yauna hona jariba sida lenga amadi mari lenaba singna ehenma migeng sang biduna mai kai sumna pubi horabadi state asiki mamal naidra lan ama oigani asiguma khutsa haiba lamdam asiki na sing sibu lenga na thidok piduna makoi bu makha taba ngaklo pibinaba akhanaba thausil kya haudok pirabadi technology gi lamda ate atop state singdagi tadaba lamdam ama nongmadi soidun oirakani hainisu pawusna makhatana phongdorakli makasa tarak poina topa pawmana Imphal airport semgatnabagi review meeting pangdokre Imphal airport sengbatpagi thabak loisinna bas minister na khangankre Imphal की बीर टिकेंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अनौबा टर्मिनल बिल्डिंग यावना एयरपोर्ट असिगी हाउजिक पेखालिबा सेंगवा सगतपगी थबक अतुबदा लोइसिनना बस मिनिस्टर नौथोमम बेरेन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल सिंगना खनख्रे से मिनिस्टर सेक्रेटरीट वर्क्स डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अमसुम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल सिंग यावना पांगतोकिबा रिव्यू मीटिंग अदुगी मातांगना फंगबा पाउना हाय ngasi mifam adura tungan hiram kya gi matangna sukumna khanaki Imphal airport asibu bir tikendra international airport haina mingthonduna international airport ki thakta upgrade tawkraba matungda tungan khudong sabasing yawraba anawba terminal gi building
semgat hokibane hojik changchili airport ki anawa terminal building amasum atai infrastructure semgat pagi thaba si thenglabada kumja english singaniga kunga marigi march tha phawgi manungda loisinana airport authority of india gi official singda khanki airport asi nauna semgalakpaga loinana changpham amasum thokpam asi mamanglom thangba mekeidigi sangnaba semgaliba sigumari lenana National Highway digi airport ki anauba sangpham phawgi lambi edu lane 6 ki semgana wafam su mifam aduda khanaki masigidama kari tawba yabage haibadu lapthoknaba mari lenaba singda khanki hairi panma yabad Impal International Airport ki anauba terminal building semgana bigi thaba si Airport Authority of India na sangsilakibani India gi sale sarana lupa billion mangarum sang semgat kadoriba anauba integrated terminal building sida matam sunaraba masak matung kya hapadoribani project asigi manungna terminal block comes air traffic control tower aprons link taxiway amasum masiga loina thabak sing paikhatna begi wapum yauri masigi thabak sing asi suba hona bahana na pithokiba laikre loinana masigi thabak sing asi sai anigi manungda loisinana ba pandam thamlaga sangsilibani anawa terminal building asi scholar meter leasing kuingni thuri sagat kadoribani loinana Big award a passenger sanipan phawba leiba yagani azuwa anauba terminal building asi sahi amada passenger million 2.5 phawbagi capacity oiribani air traffic control tower kam technicals block asi ground floor ga loinana mathol taruk longba building oigadoribani service building asi scholar meter lisingani ga samaga yangkai gini thoigi area da park sauna sagani airport asigi cargo complex asi lupa million 160 sangna singol kadoribani hairibani amarumna chief minister na siya lauduna atopa mifam amasu pangtoktuna manipur gi mafam mangada helipad sing sagatpigi thabak thoram sing pekhaliba adu review toki prime minister Narendra Modi gi miyang makhara awang nang poklam asi samnahanduna amasum ataba mamal miyam sathok sin tawbigi kodong saba phangana ba pandamna pekhaliba uran scheme thaba si pekhatpani hairian su pausna makhatana phongdorakli makasa tarak poina to papam MU gi mairoi singna khongjang sangsinkhre Manipur University ki mairoi singna tungan demand kaya marum tawroduna ngasi BC gi office mamangda thomjenduna khongjang sangsinkhre ngasi nungtil pung ani makhairom taba matamna university sigi mairoi yangkhairomna Manipur University ki traffic island manak pullaga administrative block tamna khongsat amalaki mairoi sing aduna A block yoksilakpa matamna mafam adura hanadagi hauduna leramba security singna thatuna thamki loinana mairoi sing adugi maikedi university ki vice chancellor da memorandum amas pisinki hiramasi ki matangna Manipur University ki Department of Biochemistry ki research scholar Santirani thoksomna paumi sing hai Manipur University ki mairoi sing hausi thengnari ba khudong sa da sing asi kohan bina ba kidamak yamna peaceful oiba khongjang si sangsin mani University asida maisang naina laktaba maramna research scholars sina laboratory sejanabada khudong sa da kya maru mayong na hale masida sunatana chemicals kaya marum sumangale maramsna Central University amu iriba Manipur University da mai sang nehanbiduna khudong sadaba sing asi thogan bigano loinana non-net research scholar amadi PG classes singi philosophy thoktana leiriba sisu matam sara pithok biduna mairoi singna thengnariba awaba sing asi kohan bi loinana university asigi hostel gi list hauju phawba thoktana leiriba si atuba matamna thokpiduna lam arapadagi laktuna mahitam li mairoi sing asigi yaifana bohona biu hainasu demand sing asi tawduna khongjang si sangsilakani mairoi singna taliba demand sing asi chaliba December tha asigi manungda mapung phana thabak to otopyu maduna trabadi atai atopa department gi mairoi singa punna kusamnaraga makhal makha kya gi khongjang sangsin gin henesu magna makhata ki makasa tharak poina to papawmna yungang pusulakpa yonbada thamkiba thingba handokpa leitri RPF Revolutionary People's Friends RPF ki oina mayai ka chinja ki mathak thamba police ohongma leiti Manipur yungang pusilakpa madi yonbada thamkiba thingba lathokpa leitri maramaduna yungang pusilakpa masum yolamba sing RPF na yegnabigi agent ama oina lauduna lokharpam tokpa action sing lokhat kani hana section wa thamakli laiba sigi lo na thingaba laholoba sigi deputy secretary publicity Robin Khumana thadorakpa sirolamana hai Manipur si yu thakpat laibangni adumainama mayai ka ba chinjakna laiba khunai da ka hena amangma pirakpadigi PLA sapong lakthingagi amasum maira paibi Torch Lady haiba minga si thodrigi mamangdigi laikai gi club ki naharul sing namasum laikai gi imaibel singna nisaban semduna mayai ka ba chinjakna manghalibi sing asidigi
कन्ननब अचौबा थौदांग लौदुना लाखि मणिपुर निंगतम लान की अचौबा लमाय अमा हांदोरकपा मतमदा इंडिया गवर्नमेंट अरैबा थादुना थेंगनबा होटनरखिबगा लोइनना कुमजा इंग्लिशिंग अमगा समापन मार्फु हौगलकपा मतमदा मणिपुर अहेनबा इंडियन की लामलौ लानमिसिंग थाजिलखि लाक्लिबा मयांग लानमिसिंग असिना यवलोइसिंगी मरक्ता मयाय काबा चिंजाक सिजिनहंदे हाइबा खंगलकपगा लोइनना अरोनबा ललोंग अमा ओइना मयाय काबा चिंजाकसिंग असि खुलाय ओइना सिजिनदुना यवलोइसिंग थोलक्तनबा मसु मंगननबा सिनबा हौरखि मयाय काबा चिंजाकी अरोनबा लानगी मनुंगदा योबु खुलाय ओइना इंडियन आर्मी पैरामिलिटरी अमदी स्टेट फोर्सिंगी कंटिन ऑपरेशन सेंटर ओहलगा इंडियन मेड फॉरेन लिकर IMFL मयामना युंगांग हानिसु खंगनबसी मरांग कायना मियाम मरक्ता थादोपा हौरखि मतमदुदा नुमिदांगदा लंबेलदा इंडियन आर्मी ना चेक फ्रिकिंग तौरम मतमना युंगांग सेप्ता अमा येपलमलबदी फै फै हाइना हिंदी दा हायरगा थादुना थादुई अखोगी मीना तंगाई फदना चेक तौफम लंथोकपदा युंगांग येपतुना सतपदगी नंथोकपसु कोंगाइनी अदुमोइनमा इंडिया गवर्नमेंट युंगांगबु निंगतम इहौ नमथबदा खुलाय अमा ओइना सिजिनरकपा युंगांग इपाक्ता अखोगी मतमदुगी खुनाइना तौरकपा अमसुम लायरबा अखोगी लेबाकी सिमिलुन सैथेंग अमा ओहेलकपा सिदगी RPF ना कुमजा इंग्लिशिंग अमा समापन मौद्रादगी इंडियन मेड फॉरेन लिकर पुशलकपा अमसुम योनबा थिंगबाउकी हाउजिकसु RPF की फिरेब अहोंबा लेत्रि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ना गोल्डन ट्रायंगल हाइना थोनबा लाउस म्यांमार अमसुम थाईलैंड ताइनफमदा हेरोइन डाइसिटिलमोरफिन पुथोलिंगै मतम कुमजा इंग्लिशिंग अमा समापन मार्फगी ममांगदा मणिपुर अमसुम मणिपुर वांगगी सेंजाव पाइबसिंगना मोरेदगी हेरोइन पुरगा बॉम्बे मुंबई गोवानसिंग मफमसिंग योलमी मतमदुना मणिपुर सेंजाव पाइब खरना लोन साबदुनतना पाक्सना नहारोलसिंग साबगी वपम लेरमदे कुमजा इंग्लिशिंग अमा समापन मार्फुदगी इंडियन आर्मी ना जेनस अमदी रेक्शनरी सिंगी खुथांगदा यवोलोइ थेंगनबा संगसिनबा अरोनबा ललोम कोविड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की मनुंगसन इंडिया गवर्नमेंट युंगांग खक्तनतना नार्कोटिक ड्रग्स मरु ओइना हाइदिबा हेरोइन सिसु मखोइगी अरोनबा खुलाय अमा ओइना सिजनबा हौरखि हाइना मराल सिदि इंडिया की अरोनबा इलीगल ड्रग की लंजंग असिना अखोइगी लेबा खुनाइदि यामना साउना अकाइबा सैथेंग अमा पिरकपदगी RPF ना कुमजा इंग्लिशिंग अमा समापन मौद्रागा निपान की जुलाई 3 ता स्पेशल टास्क फोर्स स्टेट फोर्स सेमदुना मयाय काबा तमथीरबा हिदाक इलीगल ड्रग पु मयांग लनमीना खुलाय अमा ओइना सिजनरकपा सि माय पुननबा थेंगनबा हौखि IOF की कोविड ऑपरेशन असिदा खुदोंग साबा लौरगा मिलिटरी ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन अमदी मखोइगे समनबा मियोइसिंग मखल कयागी मयाय काबा हिदाक नार्कोटिक ड्रग्स ललोली असुमना ललोनबा मियोइसिंग सिक्योरिटी फोर्सिंगना फाइ हाइरिबसिदी ड्रग ललोनबा मसिलगी मरक्ता यानरक्तबा मुकनरकपदगी हाइदोकनदुना फाबा ngaktani हाइदि IOF सिंगना काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन संगसिनबदा मरा लेजतबा नुपी अंगांग यावना मिसम हाटपदा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक अपस्पाना कनबिरकनी खनबनिना फागनी पुनगनी हाइबगी नसुंगबा लेते अदुबो नार्कोटिक ड्रग असि IOF की यवलोइसिंग थेंगनबा संगसिनबा कोविड ऑपरेशन खुलाय ओइनि सिजनबा ओइबनिना बिल नत्रगना एक अमना फोंगना बगी कानबा लेते मरमसिना मिलिटरी ऑफिसर ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन अमदी मखोइगी समनबा मियोइसि नार्कोटिक ड्रग मरी लेनना फरकपदा वा लाउनरकपदिगी मियामनु उत्साइदबा याददुना मीडिया की खुथांगना फारे हाइना लौथोक्सिनबनि केसिंग अदुगी मनुंगदा लोना लुसिनखिबनि अदुमोइना मिलिटरी ऑफिसर ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन सिंग सेनबा कंगला ममांगदा तुलिहल एयरपोर्ट मोरेला मिनसिंग मफमसिना फाखिबा लेबा पुंजाउ थिंखिबा नार्कोटिक ड्रग सिंगी केसिंग कदाइदा लैरिबगे अदुगा मणिपुर की लेंगाना वार अगेंस्ट ड्रग लौथुई अखंगई सिंह वार ऑन ड्रग a losing battle in Manipur ni haidi maramdi India government na insurgency thengna ba sangsinba aronba land drug asi Manipur da sponsor tawbani aduga Manipur da drug menak tholakpani Manipur state na India gi mai soptana ba war against drug lakthokuna clean up tawbani hainari haidi mathang makasa tharak poina to pamaruai ba paw khara namo होयेलन पाव पाउसी दिगी लखसगे मणिपुर की नुंकाव खुलदा पोखिबे फ्रीडम फाइटर रानी गाइदिलिउबु नागालैंड गिनी हैरकले मणिपुर की नुंकाव खुलदा कुमजा इंग्लिशिंग अमगा समापन ग तरागा मंगा की जनवरी 23 ता पोकलगा मसागी सै तरागा होम खत ngaइरिङै दिगी हौरदुना मतम मदुगी ब्रिटिश लेंगा की मेक थाउना फना माइरोंग याखिबदिगी इंडिया लेंगाना कुमजा इंग्लिशिंग अमगा समापन मौद्रागा होमदोदि इकाय खुमननिङाय ओइराबा
Padma Bhushan Power Lanthupagi Matakta, Freedom Fighter and Hairak Rani gaidinliu Nagaland gi Freedom Fighter and Hairak. Freedom Fighter Rani gaidinliu Katanatana, Manipur gi Puari Bulan, Honara Patawongashi, Narang, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath ki Miyang Makari State Dugi, Gorakhpur gi Real Bihar Colony the Labor Public Park Amanda Freedom Fighter Sigi Mita Mama, Maikum Hangdoktuna, Mona Hekalekat, Tamdun Ikaikum Nabutkiba, Tangdokni. Freedom Fighter Sigi Food Ahunga Insi, Mangarung Wang, but Mayamasum Lenzumgi Saruk Yaw Mitamasi, Killiba Mapam the Maku, Satak Navigi Ikiba Worolda, Padmabusan Rani gaidinliu, Baratia Freedom Fighter from Nagaland Haibuai Singasi, English Lol Iraga Hapsalamani, Maki Maikum, Hangdoktuna Maki Matik Mayabu, Singtaradun Ikaikum no Woodpegi Tauramaduda, Banbasi Kalian Ashram, RSS BJP Amasum, Gorakhpur gi Atopa Socio Cultural Organization Singi Mute Sing Saryaki, Gorakhpur City gi Mayor Sitaram Jaiswal na Manipur gi Freedom Fighter Sigi Maikum Hangdokladuna, Pongdo ki Buwafam Singi Manungda, Rani gaidinliu si British ki Mayok Taleba Sigi Ningtam Land Sona Hibi Asingba Bharat Matagi Masanupini, Christians, Terrorisinga Kusamladuna, Christians, missionary singna, lining asi, Lahuna Pohonarapagi, Mayok Freedom Fighters na left hand Susintaki, Loinana Rani gaidinliu Sona Kiba Ningtam Lanasi, Leva Sigi Puarida, Golden Scepter Amani Hina Pawsing Tabu, Loinana, Maki Punsina, Aikoida, Zansigi Rani, Lakshmi Bai Gumna, Puning the Falaki, Tauramadru UPG, Gorakya, Prangi, RSS Chief Professor, Prithibira Singa Sargyaradun Levasigi, Mapamkra de Lady Bamiam, Nagasingbu Christian Oinamasum Christian Lining Satlava Nagasingbu Anti-National Oina Uravasumasima Asumadinate. Nagapunama Christianity, Duga Christian Lining Satlava Nagasing Anti-Indianity have weapons from the key. Lana Lamzing Pikrabana Karabu, Numay Sindul, Fly Piviki Lan, Howan Bani Duga, Masigi Mayok Laiba Singbuna, Nongmaina Kap to no hot penny have weapons from the key. Tauramsiki Moinana. Zagadama, Molnasu Rani gaidinliu, British Amasum Christian Lining, Unsin Hanaviki Mayokta Mayok Nakibasing from the Kit, Panbayabadi Tauramashida, Ziranong, Heraka, devotional song Sakpagaloinana, Gorakhpurgi, Sriram, Banbasi, Satrawaski, Naga Mairoi Singna, Heraka, Zagois Utkensu, Paus na Fundurakli, Makasatarapoina Topapamana, accident Anisiri, Nasinungtil Pungani Makairam Tarakpada. Kopum PSK Manungsanba Tubungda Truck MN01AA 4924 accident for the driver Tanauzam Langamba Maitei say Kuntragam to Apopa TS Ising Zawa Maitei Sugunu like it Hedi Amarunga Sinumida Wana Puntarulam Tarakuna Lilongi Usupopi area Gari Masa Jupiter Scooty MN01 AC 657 2000 Lapa Miema Tata Tipper Amanatuma Mangam Hodana Lake Hidre Heidi Hensu Pausna Sumakatana Palakli Amaromdana Garina Traffic Police ta taknaba hotnakhre miyum phare Noidagi Sector 126 Police Station area da leiba sarkha sa use koba Traffic Police personnel amana mathau tawduna leiringaida Mahindra Thar tongduna lakibana kharana aran mamongda gari thorakpadigi khamnaba honarubada makpu takhaigadabagi honaramba miyum police na phare hari thaudo sige mari lena police na phara miyum adudi Haras Latra se kungamanga Kabis Khana say Kungrita Amasum Aryan Negi say Kunganituni, Adominama Gari Edu Tolakiba, Tarun Singa say Kungamarika Wumi di Pabangamdri, Mark Panapita Makulis na Tihumigi Tapusatari, Paraba Mako Ohungi Matata, Sector 126 Police Station at 121 by IPC Makada, KSM registered to Kredi. Makasa Tarak point upon a Pampauxi to Pamarueva Paukranamo, and I study Savingi Nakalda, Saliba Drain to Gaina Bahaikrabasu, to guide in a Lambi Semli. Highway in the Bigi Health Minister Dr. Ranjana Asawa Fongdokre. Trans Asian Highway, Oinabiki Damak, Panamda, Len Mariki Lambi Siamabiki Ayapi from Nesne Highway Contractor, Impulsive Lambi Sigi, not yet Animakta Matautaba Lam, Laushana Bagi Tabak Toram, Kudimak Satakrabasu, NSID Silna, Housing Lady Lambi Siki, not yet Animakta, Yamna Nakna, Asapu Drain, Sanchilakpa to Tugaiduna. Loktokinaba Manipur Government ki Works Minister Masamang Nasatuna High Crabsu Drain Lokfokana Lambi Siamagitap Makasatari. Presna Pamopau Gilikuna Magi Matungina, Impal gi Oriental College Main Gate Mapadigi Kaitil Manmi Pabagi Lambigi Apapasi Hana Pit Nifunipan Oirambadugi Mota Pit Marfu Henduna Len Marigi Lambi Samganava
स्टेट गवर्नमेंट सेंटर दा हाइजबदु याबीबग लोइनना लंबी एसी पाकथोकपदा सोवलगदबा लम मपु सिंगदा नोटिस थादु खनख्रे हाइरि स्टेट गवर्नमेंट की मेकेदी लंबी एसी की सरुग असि पाकथोकनाबगिदमक लम लौसिननब नोटिस थोपग लोइनना मथौ ताबा कंपेसेशन पीनबा थौरांग मरि लेनबा डिप्यूटी कमिश्नर सिंगी खुथांग होनखि आसिगुम सेरा सिद NHIDCL नेशनल हाईवे इंफ्रा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मियंग मखादा लंबी एसी कैथेल मानबिदिगी इम्फाल की ओरिएंटल कॉलेज फाउबगी लंबी एसी नौना सेमगतपग लोइनना हौजिक लैरिबा लेन अनिगी लंबी एसी की हेक मनाक्ता असोब ड्रेन सिंग सनखलखिबनी हाइनसु पाउसना मखातानसु फोंदोरक्ली मखा सथरकपोय नहारोल की थौदांग पॉक्सीदिगे तोपा पाउ खरनम मणिपुर सिविल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2019 कैंसिल तोखरे थौदांग पॉक्सीदिगी मरुइबा पाउ मोइना MPSC न लौदुना पांथोकदबा मणिपुर सिविल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम MCS CCE 2019 कैंसिल तोरे एग्जाम असि MCS CCE rules 2022 की मखारा पांथोकनाबा अथुबदा नोटिफिकेशन थोलगनी हाइना मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन केस ललमनि सिंगाना ngasi नोटिफिकेशन अमा थोखरे नोटिफिकेशन असिना मखाताना हाइरिबना इंग्लिश सिंगनिगा तरागा मपन की जनवरी 9 थोखिबा एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2019 अमदी हाइरिबा एडवर्टाइजमेंट असिगा मरी लेनना मतुंग तरकपदा थोखिबा नोटिफिकेशन सिंग गवर्नमेंट की वरेप की मतुंगिना हौखिबा तांग अमदा कमीशन असिदा खंगलखिबा लेटर नंबर COMM 13 2022 DP की मतुंगिना कैंसिल तौरे मरमदुना MCS CCE 2019 से कैंसिल तौरे है मणिपुर सिविल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019 की एप्लीकांट्स खंगली गवर्नमेंट की मेकेडी हौखिब नवेंबर 13 MCM CCE rules 2022 थोकपसु लेख्रे मरम अदुना नोटिफिकेशन असि थोखरब मतुंग पांथोकदबा एग्जामिनेशन खुदिमक MCS CCE rules 2022 की स्कीम अमदी सिलेबी की मतुंगिना पांथोलगनी हाइरिबा MCS CCE की रूल 2022 की मखार मणिपुर सिविल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022 असि पांथोकनबा अथुब नोटिफिकेशन थोलगनी सोहाइरि मखा ताना कमीशन असि की मेकेदी मणिपुर सिविल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019 की दमा अप्लाई तोखिबि एप्लीकांट सिंग की एप्लीकेशन फी हंदोकनबा वरेप लौरे मरमदुना MCS CCE P एग्जामिनेशन 2019 अप्लाई तोखिबि एप्लीकांट सिंगना empsconline.gov.in नत्रगना MCS CCE 2019.ASPX दा लॉग तौबियु एप्लीकांट की मिंग फोन नंबर डेट ऑफ बर्थ की खुथांगदा लोइनना एप्लीकेशन फीसिंग अदो हांदोकनाबगी दमक थासी की तरागा निथुदिगी मथंग से इंग्लिश सिंगनी कुनगो हुमदगी फेब्रुवारी तरागा मंगा की नुमिदांग पुंग तरामथुगी मिनिट यांखैगी मपन फावगी मनुंगदा मखोइगी बैंक डिटेल्स अकाउंट अकाउंट होल्डर की ममिंग अकाउंट नंबर IFSC कोड बैंक की ममिंग बैंक ब्रांच की एड्रेस सिंग अदु पिबियु हाइरिबा मतम सिगी मतुंगदगी दी एप्लीकेशन फी हंदोनबा हाइरपसिंग लौरोय हाइरेनसु पाउसना फोंदोरक्ले लोइसिलकपोनि स्पोर्ट न्यूज संगतंग म्यामना थमजगे क्वार्टर फाइनल की कुमई इराय नुमितिगी हौरगनी FIFA वर्ल्ड कप क्वार्टर 2022 कतर सथरिबा FIFA वर्ल्ड कप 2022 की क्वार्टर फाइनल मरी हौजी डिसाइड तौखरे लास्ट आउट द क्वालिफाई ओइख्रबा टीम सिंगदी क्रोएशिया ब्राजील नेदरलैंड्स अर्जेंटीना इंग्लैंड फ्रांस मोरक्को अमसुंग पोर्टुगल ने टूर्नामेंट अदुगी राउंड ऑफ 16 की अरोइब मैच अनीद सिंथानिगे ओइरब फुटबॉल की कुमई खरा नखि ngarang leibak pokpo numita Portugal na Switzerland bu maithiba pinaba honabada mokhoigi superstar Cristiano Ronaldo gi motsinduna starting 11 na thadokhiba Goncalo Ramos na tournament asigi ahanbe hat-trick scorer tawduna malem gi football gi baboxing da angakpa poanki hauju phawgi oina semi final da Brazil amasum Argentina ani na thenagani haibisina hena panariba amawari Leibani asina thengnaba haibisi World Cup ki puari da toina thokpa amadi oidri South America gi heavyweight sing asina FIFA World Cup ta marira khakta lamba ton khi masuma koini English singa ma samapan maudra edition gi matuna World Cup ta amukta lamba taunadana lakli edition adugi round of 16 da Leibani na thengna khibada Argentina na Brazil bu maithiba piki Argentina na final phawa yokshilakuna matamdugi Germany ga thengna khibada 0 amada maithioki adumoinama Qatar Brazil amasum Argentina na semi final gi lambi yokshinana bu honabada mathangsina Croatia amasum Netherlands bu hana maithiba piramba mathau tari Brazil gi quarter final gi lamba oigadoriba Croatia English ngani ga taraga nipan gi runners amni
Croatia bu lakshina bu hona ba haibisi araibidi oiro Argentina bu Europe ki akan bati mama oiriba Netherlands bu tarai na laksinduna maiti papina bu hona ba haibisi aruba modi oigini Qatar 2022 gi hausik phawi oina apun ba match yang khai ge taruk sana kre amasum ai koina hausik last ai ki team gi phibam kupna yengma mathau tari team sing adu gi marakta maridi mamangi championship oiri adu atopa team marina makoi gi ahan world cup ki title launaba manglan sagali Qatar world cup ki knockout phase irai numitigi quarter final match sing sanaduna makha sathanaba thaurang loikre last 8 yaukslakli ba team singdi Argentina na akan mamongna khut halakhiba Australia bu aniamad maithiba PK amasung makoina quarter final lushinduna irai numiki nongai matung pungkhai satpada India gi pungpham Netherlands ka lamba taunaba simsari tournament asigi matungna national team digi pothaningli haina phongdogliba captain Lionel Messi na maki lising suba match sanakhibada World Cup knockout round amada maki ahanba goal sanki maki goal aduna Diego Maradona gi World Cup ki goal nipan gi record thuaki tentak na mayam na thamjige Brazil na South Korea bu mari amada ikom na maithiba pidron quarter final sanglaki makhoi gi goal singado match ki ahanba minute kuntraga taruk sanki makoina quarter final da Croatia ga irai numiki numidang pung nipan makha India gi pungphamda sanaragani hairi amram Croatia Japan ga sanaki ba round of 16 gi match da minute chama ga kunsang na akan malamba tauna du sanakraba matungda ama da leiduna penalty shootout sadaki bada goalkeeper Livakovic na sport keep ahum goal kanduna ma ki team Croatia Japan ahum amada maithiba piramki England na group stage da Wales amasum Iran ikom na maithiba piramlaba aduga last 16 da makoina Africa gi champion Senegal bu ahum 0 da maithiba piduna quarter final sangre hari mathangna France Qatar title launabigi bookmark favorite singi marakta ama oiriba France na last 16 da Poland bu ahum amada maithiba piduna quarter final sanglaki Morocco Spain bu penalty shootout da ahum 0 da maithiba piduna ahan boina Morocco na quarter final sang mangamli amasu makoina thangzu numita Portugal ga lamba taunaragani Netherlands hoki thangzu numita United States bu ahum amada maithiba piramlaga quarter final sanglaki amasu makoina irai numita Messi gi Argentina ga lamba taunaragani sohari amaramduna Portugal gi Boncalo Ramos na maki World Cup ta ahan boina sa utuna sanakhibada Qatar gi World Cup ki ahan ba hat-trick score tauduna Switzerland bu taruk amada maithiba piduna maki team bu English ngani ga taruki matungda ahan boina quarter final da pusinki amasum coach Fernando thauna leinaba Cristiano Ronaldo bu bench ta phamanki amasum maki team na singthaninge oina sanaduna madugi mahisu phangki haujima ki team na thangjanumita Morocco ga last 8 ki match lamba taunaragani haidi adu hauchukun di myam pauk sma tanga solution jage masum myam pura no update ngaminase